nabo ni juu walikimbilia mu desert. Sasa tutafanya purke hii kabila ya Benjamin tena tuitengeneze ikuwe isipotee kwa wanaume sisa batapata babibi yae. Juu tulilapa kama hakuna mtu mwenye anapasha owesha musika wake ukabila ya Benjamin. Walikuwa walilapa batawesha ukabila ya Benjamin. Njo bakachunguza ndani ya Israeli mungini gani haikutuma watu baende pigana. Bakapata mungini moya. Kisha bakasema ile mungini hayo baende bauwe bote bako ndani, bababa, bamama, batoto. Na bauwe na kila musika mwa haiko vierge bamuwe, baache tu mabikira ba musika bako vierge. Njo benye balete na bale ba musika batawapatia mubale banaume bakabila ya Benjamin, komsa ile kabila ya Benjamin tena ikuwe bien. Na bakaingia mwile mungini bakabaua juu ya nini? Bali baua juu awa habakukia participe kuvita. Seke walikuwa na soutenir ile ide yenye kabila ya Benjamin ilikuwa iko nafanya. Aseme kule ukabonekana tu ba musika 400 bebako vierge, 400 vierge, bengine bote bakauawa, population yote ya mwile mungini bakabaleta. Saba liona 400 nje napata babibi, kisha kuna bakia desa ye haina banamuke. Bakasema sasa tutafanya nini juu ya hii desa? Juu hatuwezi baoweshe na tulilapa mbele ya Mungu bineza tukusako. Njoko bakapanga bakasema sasa cha kufanya bale babiana babaite bale badesa wengine bakubakia. Babaambie bachunge saha ya kwenda shota, batakuwa naenda bananyangula musika, banamweba kukingufu, baende muoa kwe bibi yabo. Bamubebe. Komsa batakuwa babapane ofisiele, mana njua batakuwa na hatia mbele ya Mungu. Saa ya kushota ndani ya maandiko iko tangia zamani. Kulikuwa saa ya kwenda shota. Ukisoma na wakati Eliezere aliendao wea Isaka, kulikuwa saa ya kushota ni saa ya sakenda. Saa yenye balikuwa naenda shota njo bakakuwa na bakamata vile banababeba purke basiwapane ofisielema. Njo vile kabila ya Benjamin tena ikaanza jijenga pole pole. Lakini venye balibaletea ile shida ni watu batabia ya ushoga, watu batabia ya ulezibiene, watu batabia ya uzinzi. Njo balituma kabila inakuwa extermine, njo balituma kabila inauawa. Donc uzinzi na kataziwa mbele ya Mungu, vile vyote abiruhusiwe. Inaromba kuacha zile tabia, na kila mwenye iko na ile tabia na anaingiaka ndani ya kanisa. Kila mwenye iko na tabia ya kutembea mabaya, uko na wivu juu ya watu wengine, unakutana uko munyanganyo na nyanganyaka watu wengine, unajikutana uko mzinzi. Kila mwenye anafanyaka vya vile mbele ya Mungu biache, na ibada yako Mungu haiagreye. Mungu ibada yako Mungu haikubali, haitaki.